Sura 78. An-Naba. Vijest. Meka. 40 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Amma yatasaalun. O čemu oni jedni druge pitaju? Anin naba'il azim. O vijesti velikoj, Alladhi hum fihi mukhtalifun. o kojoj oni različita mišljenja imaju. Kalla saya'lamun. To nije dobro, oni će saznati sigurno. Thumma kalla saya'lamun. I još jednom, to nije dobro, oni će saznati sigurno. Alam naj'alil arda mihada. Zar zemlju posteljom nismo učinili Wal jibala autada. i planine stupovima Wa khalaqnakum azwaja. i vas kao parove stvorili Wa ja'alna nawmakum subata. i san vaš počinikom učinili Wa ja'alna al-layla libasa. i noć pokrivačem dali Wa ja'alna an-nahara ma'asha. i dan za privređivanje odredili وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. i iznad vas 7 silnih sazdali وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. i svjetiljku plamteću postavili وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. mi iz oblaka vodu obilno spuštamo لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. i bašče guste. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. Dan sudnji je zaista već određen. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Dan kada će se u rog puhnuti, pa ćete vi sve skupina po skupina dolaziti. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. I nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. I planine će se zdrobiti i priviđenje će biti. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. Džehennem će zasjeda postati, لِلطَّاغِينَ مَآبًا. nasilnicima mjesto povratka, لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا. u kome će zauvijek ostati. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا. U njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti, إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا. osim vrele vode i kapljevine, جَزَاءً وِفَاقًا. kazne prikladne. إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا. Oni nisu očekivali da će račun polagati وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. i dokaze naše su pretjerano poricali. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. A mi smo sve pobrojali i zapisali. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ
للمتقين مفازا A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti. حدائق وأعنابا Bašče i vinogradi وكواعب أترابا i djevojke mlade godina istih وكأسا دهاقا i pehari puni. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati. جزاء من ربك عطاء حسابا Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih, milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prosporiti. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا Na dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا To je neizbježan dan, pa ko hoće, gospodaru svome će kao utočištu poći. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na dan u kome će čovjek dijela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti da sam Bog do zemlja ostao.